Hello guys, I am gonna do a kayak. Oh my goodness, it's gonna be picture ko na. Oo. Napajoy ko andi today kanang arang tang tanan ba? Kita. Ha? Pwede ba ini mo ma-bright? Pwede ni mo ma-bright ang kuan kanang. Michael, stay in there, Michael Dion. Alam mo bangga ko. Hoy, pwede ba na mo ma-bright? Ang kanang kuan, ang circle. Circle ay circle. Kana sa imong right hand. Ani? Dili. Sunod pa ana. Kapadila yung circle dili. Aw kanang nagdapa. Kana na so, forward ana. Kana ana nimo ba? Ana lang. Cellphone na lang oy. Sige, cellphone na lang. Toyo ko. $25. Oh. May presyo. Devil's Lake? Asa mas barato? Day, tanawa usang oras, day. Oh, dara. Dion, stay there. Mao. Oh, picture. Meliwanag. Stay there, anak. Doing a kayak alone. Kinahanglan na nako muwa sa ilang site. This is fast. I'm doing a kayaking, guys. Here in Olbrich Park in Madison, Wisconsin.
Enjoying under the sun. Kayak. Oh, it's so wavy. Oh my goodness. Oh my gosh, my boat! Naku, mag-wave ito kasi may boat na ano. Ay, hindi ako makapunta doon. It's gonna be super wavy because there's a boat. Hello everyone! Nagkayak ako guys. Sana ba ako pupunta? Doon sana, by the beach. Huwag na lang doon. Dito na lang tayo. Wavy siya kasi ano, may boat. Practice sa arms. I see the Capitol over there. Kayak. This is solo kayak.
Mudunggo na ko sa pangpang guys kay humana akong 1 hour. My 1 hour is done, so I need to go on the shore. Sila yung kasabayan ko eh. Mga 1 hour na. Alright, ang saya-saya. Dunggo na ko sa pangpang. Tapos na. Tapos na ako. Mabawra, mag-swim ka, Maika. Diyon, no? Diyon! Ah. Balik na ta. Iuli na nitong padul-padul. Michael, look! Michael, at the back! Michael! Michael, they're on parade. Lala! Lala, lala, lala! Mike! They're on the water. Michael! Iyan yung ginamit ko, guys. Iyan yung ginamit ko na nagpunta ako doon sa tubig. Oh, let's go na, anak. It's a kayak. Yep. Oh, let's go. Let's go, Michael. We're gonna go inside the car. Yeah. Stop. Stop. Michael, we're gonna go inside the car. Michael, come here. Inside the car.